ассалому алейкум бинандагони азиз. متوجه باشید به برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. توجه نمایید به سرخط خبرها. رشد انرژتیک در سالهای صاحب استقلالی، دستگیری حکومت مملکت و بهسازی فعالیت ساحه. نگهداری راههای اهمیتی بین‌المللی داشته در مد نظر. تأسیس کارگاه‌های دوزندگی در ناحیه‌های کوهستان و تامین خوانندگان با لباس مکتبی. در پرتو جانبداری از سیاست اجتماعی حکومت مملکت، کمک خیریوی به یتیمان کور و اشخاص امکانیتشان محدود. طوفان در جمهوری خلقی خیتای باعث هلاکت 12 نفر گردید. در شهر پنجکین عاقبت‌های آفت طبیعی برطرف کرده می‌شوند. خسر فرهنگ دهنه شهر کلاب نوسازی کرده می‌شود. تدبیرها برای به مشکلی پس سر نمودن دوره تیرماه و زمستان در ناحیه بوسه. امروز با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در خیابان رودکی پایتخت روینمای نخستین ایستگاه نمونوی نقلیات جمعیتی شهری برگزار گردید. گزارشی همکاران ما. امروز با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در خیابان رودکی پایتخت رونمای نخستین ایستگاه نمونوی برای نقلیات جمعیتی شهری دایر گردید. ایستگاه نمونوی از جانب کارخانه واحد دولتی آبادانی شهر دوشنبه در اساس لایحه سرایست معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ساخته شده است. نمونه اول ایستگاه نقلیات جمعیتی در مطابقت با معیار و استانداردهای بین‌المللی و با در نظر داشت سبک و اسلوب معماری ملی ساخته شده، طبق لایحه آن از جای نشست، نقطه فروش مجله و روزنامه‌ها، تابلوهای الکترونی برای پیشنهاد نمودن معلومات به ساکنان و مهمانان پایتخت دایر به وقت و رقم خط‌سیرها و تابلوهای تبلیغاتی عبارت میباشد. همچنین طبق لایحه در ایستگاه نقطه خدمت‌رسانی تلفنی شهری نصب گردیده است. ضمن معرفی لایحه بر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اطلاع داده شد که برای نخستین بار در بنیاد ایستگاه خدمت‌رسانی‌های معاصر با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان استفاده گردیده، خود ایستگاه و انشاءات خدمت‌رسانی آن از مصالح تاب‌آور به حالت‌های گوناگون طبیعی بنیاد گردیده است. همچنین گفته شد که حدود ایستگاه توسط کامراهای مشاهده‌ای نظارت کرده می‌شود که این برای پیشنهاد کردن خدمت‌رسانی با صفت مساعدت خواهد کرد. با توجه به طرح و نمود و جایگیرشوی تابلوهای اطلاعاتی، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به مسئولین دستور دادند که در وقت بنیاد چنین انشاءات به بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی و استفاده نمودن مصالح خوش‌صفت استحصال وطنی دقت مخصوص داده شود تا اینکه انشاءات مذکور سالهای زیاد به مردم خدمت نموده در یک مدت کوتاه تعمیر طلب نگردند. همچنین رئیس شهر دستور دادند که این و دیگر انشاءات خدمت‌رسانی پایتخت باید با در نظر داشت استانداردهای بین‌المللی بنیاد کرده شوند تا اینکه به طلبات معاصر خدمت‌رسانی و شهرسازی جوابگو باشند. طبق اطلاع مسئولین سرایست معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، ابتدا از فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه تا ایستگاه بازار ورزا واقع در قسمت شمالی پایتخت 36 عدد ایستگاه‌های نمونه نو بنیاد کرده میشوند که در بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی شهری تکانی جدی میبخشد. ادامه اخبار. با فعالیت آغاز نمودن کارگاه دوزندگی در ناحیه لخش شرایط فراهم آورد که تأمینات خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با لباس یگانه مکتبی بهتر گردد. از جمله تا همین دوره سال جاری در این کارگاه برای 3500 نفر خواننده لباس یگانه مکتبی تیار کرده شده است. گزارش دیگولی محمود از ناحیه لخش. این اولین کارگاه دوزندگی در ناحیه دوردست لخش به شمار می رود که از برکت استقلالات دولتی کشور عزیزمان در دایره برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان رشد ساخته به استفاده داده شده است. سمت فعالیت کارگاه دوزندگی اساساً برای افزایش استحصال محصولات خوش‌صفت و جلب زنان و دختران با جای کاری دائمی روانه گردیده، در یک وقت این کارخانه با تمام تجهیزات نوترین صنعتی پورا مجهز می باشد. این است که در یک مدت کوتاه با جلب متخصصان ورزیده از دیگر کارخانه‌های دوزندگی کشورمان کارگران محلی از حساب زنان و دختران توانستند تا نازکی‌های این کسب را پورا از خود کرده در برابر این استحصال محصولات کارخانه‌های صنعتی را براه مانند که آن الکی مزاجان خود را پیدا کرده است. عین حال در کارگاه دوزندگی سمیه 18 نفر زنان و دختران به کار دائمی جلب کرده شده‌اند. تا امروز زیاده از 3500 عدد لباس‌های مکتبی برای دختران و پسران دوخته شده است.
در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه لخش بیش از 12,000 نفر خواننده تحصیل داشته. از این شماره 6,243 نفری آن را دختران تشکیل می‌کند. امسال برای تامین خوانندگان با لباس یگانه مکتبی بار اول در مرکز شهرک وحدت کارگاه دوزندگی به فعالیت آغاز نموده. عین زمان مؤسسه‌های تعلیمی با این کارخانه محلی همکاری دارند. با مقصد تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه به لباس یگانه مکتبی و با استحصال خودی امروز باعث خرسندی است که در ناحیه کارگاه دوزندگی سمایه شده شد که همه 61 مؤسسه تعلیمی ناحیه با این کارگاه شرطنامه دو طرفه بسته از همین کارگاه لباس‌های مکتبی برای خوانندگان تامین کرده می‌شوند. باید قید نمود که تا به امروز قریب 3000 عدد لباس‌ها آماده شدند و پیشکش خوانندگان گردانده شدند و از طرف مأموریت مؤسسه‌های تعلیمی در یک جایگی با کمیته پدر و مادران این لباس‌ها از این کارگاه خریداری کرده شدند. لباس یگانه مکتبی این کارگاه دوزندگی از نظر اقتصادی طلبات امروزه عنصرهای تحصیل و تربیت مکتب بچگان افضلیت داشته. بین خوانندگان تمام قشرهای جامعه برابری رعایت می‌گردد. از همه مهم محصولات استحصال کرده کارگاهی وطنی از جهت صفت و نرخ در قیاس با مال‌های وارد شونده خیلی هم خوش صفت و ارزان میباشد. با گفت متخصصان کارگاه دوزندگی جماعت شهرک وحدت ناحیه لخش برای رشد منبعد استحصالات تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است تا مرحله به مرحله وابسته به طلبات بازار اقتدار استحصالی کارخانه زیاد گردیده همزمان شماره جایهای نوی کاری فراهم آورده شود. ایتیگول محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. سیخ دوزندگی زیبای ناحیه شهری توز در ولایت ختلان از زمره کارخانه‌های محسوب می‌یابند که اصلا فعالیتش به دخت لباسی مکتبی نگرانیده شده چون محصولاتش صفت بلند دارد در بازار سرخریدار است. تا سال نوی خوانیش موافق شرطنامه با 54 مؤسسه تعلیمی این ناحیه در سیخ دوزندگی زیبا باید 13,000 سر و لباسی مکتبی دوخته شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم صاحب نظری محمد غایب. در ناحیه شهری توز ولایت ختلان 54 مؤسسه تعلیمی موجود بوده سال تا سال تامین خوانندگان با سر و لباس یگانه راه حلش را پیدا نموده ایستاده است. 54 عدد مؤسسه تعلیمی وجود دارند که همه آنها در سال خوانش 2017 و 18 شرطنامه خود را بستند و امروز تا به امروز با سیخ دوزندگی زیبا که در مرکز ناحیه وجود دارد کار فعالیت کرده ایستادیم و تا به امروز در از حساب خوانندگان صنف‌های 1 و 11 13,800 نفر خوانندگان در سال خوانش 2017 و 18 با لباس یگانه تامین کرده شدند. در جمع 22,800 نفر را تشکیل می‌دهد که در مدت 3 سال ما علاقه خوانندگان خود را با لباس‌های یگانه تامین نمودیم. جهت تامین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با لباس‌های مکتبی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهری توز چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. سال 2015 در این ناحیه سیخ دوزندگی چشم به فعالیت شروع نموده و طریق شهرنامه تا هنوز سر و لباس به خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه می‌دوزد. موافق شهرنامه برای سال خوانش نوی سالهای 2017-2018 باید در کارخانه مذکور 13,000 عدد لباس‌های گوناگون مکتبی دوخته شود. تا امروز رهبریت سیخ دوزندگی چشمه از جانب 54 مؤسسه تعلیمی برای دوخت لباس‌های مکتبی درخواست قبول نمود. فعالیت منتظم این کارخانه در ناحیه شهری توز زمینه فراهم آورد که 40 نفر زنهای خانه‌نشین ناحیه با جای کار و معاش از 500 تا 1,500 سومانی تامین گردند. من سوم سال است که ما در این سیخ تمام مؤسسه تعلیمی ناحیه شهری توز را با لباس یگانه تامین کرده ایستاده‌ایم. سال اول با 22,000 عدد شرطنامه بستیم. از آن من سوم سال است که تا 13,000 عدد پورا باید اجرا نماییم. چند است که با ابتکار سیخ دوزندگی چشمه در حدود 3 جماعت دهاتی ناحیه یرمرکه فروش سر و لباس مکتبی تشکیل گردیده والدین خوانندگان می توانند با فرزندان خود لباس‌های شینم و زیبا دوخته شده را
انتخاب نمایند. نرخ و صفت لباس‌های دوخته شده از جانب چهوران این کارخانه به ساکنان این ناحیه پیش‌آمد بوده. برای انتخاب سر و لباس مکتبی نیز پدر و مادران به همین کارخانه رو می‌آورند. صاحب نظر محمد غایب، اسکندر سعید، ناحیه شهری تور، اخبار. таҷдиду навсозии роҳи бӯстончанок ки дар даврони соҳиб истиқлолӣ амалӣ шудааст дар пайванди минтақаҳои ҷумҳурӣ раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат нақши муҳим мебозад. аз қаламрави вилояти суғд 192 километри ин шоҳро мегузарад ки таъмири роҳу баландбардоштани хизматрасонӣ дар қаламрави вилоят дар мадди назари аввал қарор дорад. филиали ширкати Innovated Road Solutions Ltd дар вилояти суғд соли равон ҳаҷми зиёди корҳои таъмириро дар ин шоҳро ба нақша гирифтааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. мутобиқ ба татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди душанбе бӯстончанок муҳлати истифодаи ин шоҳроҳ баъди аз навсозӣ 12 сол муқаррар гардидааст. филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар Тоҷикистон барои дар ҳолати меъёрии техникӣ нигаҳ доштани шоҳроҳ тадбирҳои таъмиру нигаҳдории хизматрасониро амалӣ менамояд. ин имконият медиҳад ки муҳлати истифодаи роҳ дароз шавад. хусусан номусоидии обу ҳаво, боришоти пайдарпай дар минтақаҳои кӯҳию наздиккӯҳӣ ва ҳаракати воситаҳои нақлиёти боркашони гаронвазн сабаби хисорот ба асосу фарши роҳ дар як қатор минтақаҳои мавзеъҳои ин роҳи автомобилгард шудааст. бино ба санади филиали ширкат дар минтақаи суғд васоати таъмирталаби роҳ 183 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва роҳи мошингард дар қитъаҳои якум, дуюм ва чорум дар ҳудуди шаҳри Истарафшону ноҳияҳои Шаҳристону Масчоҳ бештар осеб дидааст. бино ба ҳаҷми зиёди таъмири ҷорӣ дар минтақаи суғд бо ҷалби техникаю мошину механизми роҳдорӣ ва коргарону мутахассисон корҳои барқарору ба меъёр мутобиқ намудани бистару фарши роҳ дар ҳар се минтақа вусъат дорад. яке аз омилҳои вусъату суръати корҳои таъмирӣ фаъолияти заводи мунфарши сесолкунӣ ва хатти технологии сангмайдакунӣ дар минтақа дар километри 267 дар ҳудуди ноҳияи Сипитаме мебошад ки бо иқдоми филиали ширкат бунёд шудааст. бино ба ҳисобҳои техникию технологӣ барои таъмири ҷории мавзеъҳои осебдидаи шоҳроҳ дар минтақаи суғд 26 500 тонна асфалти гарм масраф мешавад. истеҳсоли сангреза ва таъмини битум ва дар як мавзеъ воқеъ будани заводи мунфаршу хатти технологии сангмайдакунӣ имконият медиҳад ки барои корҳои таъмири дар ҳар се қитъа асфалти гарм мувофиқи талабот ва саривақт расонда шавад. бо кӯмаку мушоҳидати роҳбарияти филиали ширкат дар минтақаи суғд барои дар ҳолати меъёрӣ нигаҳ доштани шоҳроҳ ноил мешаванд. масофаи ин шоҳроҳи транзитӣ дар минтақаи суғд 192 километрро ташкил мекунад ва барои дар сатҳи лозимӣ нигаҳ доштани он аз тарафи филиали ширкат мунтазам кӯмакҳои моливу техникӣ расонида мешавад. барои нигаҳдорӣ ва хизматрасонӣ дар ин шоҳроҳи душанбечанок дар минтақаи суғд зиёда аз 22 адад механизмҳои роҳдорӣ ва хизматӣ истифода бурда мешавад ва 50 нафар кормандони роҳ дар ин самт фаъолият мебаранд. натиҷаи иҷрои корҳои роҳдорӣ дар асоси талабот мебошад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар тамоми фасли сол роҳ кушода ва бехатарӣ таъмин мебошад. дар баробари таъмиру хизматрасонӣ яке аз омилҳои дар ҳолати хуб нигаҳ доштани ин шоҳроҳи пайвандгари минтақаҳои ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ риояи талаботи истифодаи роҳ мебошад. боиси хурсандӣ аст ки дар истифодаи ин шоҳроҳ маданияти роҳдорӣ баланд мебошад, вале мутаассифона то ҳол ҳолатҳои риоя накардани қоидаҳои меъёриву ҳолати роҳ дар ин шоҳроҳ мавҷуд аст. яке аз муаммоҳои ҷиддӣ ин гузариши воситаҳои нақлиёти калонҳаҷмӣ ки аз меъёр зиёд бор мекашонанд мебошад. хусусан ин тамоил дар фасли тобистон гармии ҳаво ба бистар ва фарши роҳ исорот мерасонад. дар ин хусус қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2011 рақами 569 оиди маҳдудияти мавсимӣ мавҷуд аст ки талаботҳои ин қарорро соҳибони воситаҳои нақлиёт ки ҳадафи ин қарор дар сатҳи техникӣ нигоҳ доштани шоҳроҳ мебошад риоя намоянд. мутобиқи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурӣ ҳар соли аз 1 май то 31 август яъне дар давраи дараҷаи баланди гармии ҳаво ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазну сарборӣ зиёд дошта бо мақсади осеб нарасондан ба фарши роҳ дар роҳи автомобилгарди душанбе бӯстончанок маҳдуд карда мешавад. раёсати бехатарӣ ва намояндагии филиали ширкати АРС дар ҳамкорӣ бо бозрасии давлатии автомобил назорати ҳаракати воситаҳои нақлиётро бо дар назардошти маҳдудиятҳои муқарраршуда дар нуқтаҳои вазнченкунӣ ва плазаҳои толингӣ ба
фароҳмонда чораҳои зарури меандешанд. бунёди нуқтаҳои нави вазнченкунӣ ва плазаҳои толингӣ бо шароитҳои муосиру технологияи навтарин дар минтақаи сӯхт аз тадбирҳои истифодаи шоҳроҳ мутобиқ ба талаботи меъёрист. яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар тоҷикистон энергетика мебошад ки бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлоли давлатӣ ба пешравиҳои беназир ноил гардида, дар ин давра иншооти хурду бузурги муҳим оид ба истеҳсолу интиқоли барқ дар мамлакат сохта ба истифода дода шудааст. гузориши хуршедаи наҷмиддин. яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ба истифодаи самарабахши нерӯи барқ мебошад ки дар ин самт тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешавад. энергетика асоси иқтисодии давлатҳо ба ҳисоб меравад ва бино бар ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ ҳамчун яке аз ҳадафҳои стратегияи давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян гардидааст. дар қатори бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ, сохтумону барқарорсозии иқтидорҳои дигари энергетикӣ аз ҷумла навбати аввал ва дуюми маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо тавоноии 400 мегаватт ба истифода дода шуд ки дар таъмини иншооти гуногун ва сокинони шаҳри Душанбе бо гармӣ ва коҳиш додани норасоии барқ дар фасли зимистон нақш мегузорад. мо худ шоҳидем ки маркази барқи гармидиҳии дуи Душанбе ки соли гузашта ба истифода дода шуд, имсол зиёда аз 400 мегаватт дар нерӯи барқ ба шаҳри Душанбе таъмин намуд ки мардум бо барқ ва гармӣ таъмин карда шуданд. татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҳамин замина ба даст омадани муваффақиятҳои назаррас буд ки тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ аз рӯи истеҳсоли энергияи сабз, яъне энергия аз ҷиҳати экологӣ тоза, ба қатори 6 кишвари пешсафи сайёра шомил гардид. ин гуфтаҳо шаҳодат аз он медиҳад ки воқеан таъмини рушди минбаъдаи соҳаи энергетика ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ аз ҳадафҳои стратегии давлат маҳсуб меёбад. хуршедаи наҷмиддин, холмуҳаммади давлат, ахбор. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии ятимону маъюбон ва нафарони дорои имконияташон маҳдуд мақоми шоиста дорад. дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби нафарони саховатпеша пайваста ба ин қишри ҷомеа кӯмак расонда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. кӯмакрасонӣ ба табақаи ниёзманд дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мавқеи асосӣ дорад. 16 августи соли равон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корияшон ба ноҳияи Бухтар ба роҳбарияти ноҳия супориш доданд ки ба 41 нафар ятимони кӯли ноҳия ва бештар аз 200 оилаи эҳтиёҷманд сару либоси идона ва кӯмакҳои хайриявӣ расонанд. дар замина аз дастуру супоришҳои сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бухтар дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ба ин шахсони маҳрум аз муҳаббати гарми падару модар дасти хайру сахо боз карданд. ба ҳамаи онҳо дар арафаи иди Саиди Қурбон ва 26-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сару либоси идона тақдим карда шуд. ман аз номи худам тамоми хешу таборе аз номи кули духтарони ятими ниядории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. авре маълум шуд аз чунин ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ин гурӯҳи ниёзманди ҷомеа дар ноҳияи Бухтар қабл аз ҳама ба сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу ташаккур баён мекунанд. қайд кардан ба маврид аст ки ҳамаи ин 41 нафар ятимон дар шароити оила ба тарбия ёфта истода дар амонатбанки рақами 54 ноҳия ба ҳар як нафари онҳо суратҳисоби махсус ташкил карда шуда маблағи он айни ҳол таи 3000 сомонро ташкил мекунад. боварӣ дорам ки оянда низ ин ташаббусҳо бештар мешаванд ва воридшавии маблағ ҳам дар суратҳисоби ин ятимон аз тарафи саховатмандон аз тарафи шахсони алоҳида давом дорад. бо сами соҳибкорони ноҳияи Бухтар, ҷамоатҳои деҳот ва шахсони алоҳида миқдори зиёди орду равған ва дигар маводи ғизоӣ ба маъюбони гурӯҳҳои гуногун, пиронсолон ва оилаҳои нодору эҳтиёҷманд дастрас гардид. мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Бухтар имрӯз тасмим гирифтааст ки ба як қисм шаҳрвандоне ки эҳтиёҷ ба маводи хӯрока ва
асбобҳои ёрдам ба маҷрӯҳон ниёз доштанд, ба онҳо ёрдами амалӣ расонда шуда. аз он ҷумла ба 254 нафар шаҳрвандони эҳтиёҷманд маводи хӯрока таъмин карда шуд. маҳз бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қалбу рӯҳи онҳо болида гардонида шуд. Чунин тадбири хайру иҷтимоӣ дар оянда низ дар ноҳияи Бохтар идома ёфта, сатҳи рӯзгори чунин шахсони ниёзманд пайваста зери назорат қарор мегирад. исмоил кӯканов сокини деҳаи остонаи деҳоти лолазори ноҳияи Данғара 42 соли ҳаёти пурбаракати худро дар таълиму тарбияи насли наврас сарф намудааст. ном бурда ки имрӯз дар синни нафақа аст, тасмим гирифт дар партави сиёсати хиратмандонаю инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маблағи нафақаи худро якумра ба бошандагони маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъёб Чорбоғ бахшад. исмоил кӯканов аллакай маблағи 5 моҳаи нафақаи худро ба суратҳисоби ин муассисаи иҷтимоӣ гузаронида, аз аҳволи кӯдакони маъюб ки бистарии доимӣ мебошанд бохабар гардид. имсол ба синни нафақа расидем. ман ба ҳидоятҳои ҷаноби олӣ нафақаи худамро ба маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ бахшидаам. ин албатта ба маслиҳати аҳли оила. ман нафақаро ки имрӯз бахшидам, манро фарзандонам дар оянда нигаҳбон мекунанд. ба таъкиди роҳбарияти маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюб Чорбоғ барои будубоши кӯдакони маъюб ҳамаи шароити зарурӣ аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат фароҳам оварда шуда, дар баробари пайваста ғамхориҳо ва расонидани кӯмакҳои хайрхоҳона иқдоми пешгирифтаи ин омӯзгори собиқадор нишона аз амали ҷавонмардӣ мебошад. тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастгириҳое ки ба маркази мо мешаванд ва ғайр аз он сарпараст бо шахсони хайрхоҳ, имрӯз мо шоҳиди он шудем ки шаҳрванди вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара, деҳаи Остона, муаллими муҳтарам нафақае ки барои худ ҷудо карда шуда буд, якумра барои кӯдакони маъюбе ки дар мо бистарӣ мебошанд бахшидааст. бовар кунед, ин ба ҳар як шахс муяссарам намешавад ва ҳар як шахс ба ин кор ҳам қудрат намекунад. айни замон аз ҳисоби нафақаи муаллим ба муассисаи мо 4516 сомонӣ ба суратҳисоби мо гузаштааст ки мо ин маблағро барои эҳтиёҷоти кӯдакон сарфа кардем. айни замон дар муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюб Чорбоғ дар ноҳияи Варзоб 200 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд аз тамоми ҷумҳурӣ ба таври доимӣ будубош дошта, аз ин теъдод 139 нафар писарон, 57 нафари дигаро духтарон ташкил медиҳад. аз ин шумора 72 нафар бистарии доимӣ мебошанд. таври масъулини ин марказ иброз доштанд, дар натиҷаи роҳандозиҳои тадбирҳои зарурӣ 15 нафар аз ин кӯдакон аллакай роҳгард шуданд. натиҷаи инро кормандони марказ шароити арзандаи тавонбахшиву ҷалби мутахассисони варзидаи соҳа маънидод мекунанд. Абдулҳамиди Назир, мақсади мақсад, ноҳияи Варзоб, ахбор. чанд хабари кӯтоҳ аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри Аҷари Гурҷистон дар натиҷаи ба садама дучор шудани ду нақлиёти хурди мусофирбар 28 нафар захмӣ шуд. кормандони сохторҳои қудрати ҷумҳурии исломии Афғонистон дар вилояти Қундуз 54 силоҳбадастро нобуд карданд. дар шаҳри Анқараи Туркия автобуси мусофирбар ба садама дучор гардида 5 нафар ҳалок ва даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. дар кӯҳҳои Алпии Швейтсария ярш фаромада дар натиҷа 8 нафар сайёҳ зери обу гил монданд. дар пайи тӯфон ва обхезӣ дар ҷумҳурии халқии Хитой 12 нафар ҳалок шуда, садҳо каси дигар захмӣ гардиданд. гурӯҳҳои террористӣ дар Либия пас аз ҳамла ба қароргоҳи низомиён 10 нафарро ба таври ваҳшиёна ба қатл расониданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат.
дар қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой тӯфони хато ба амал омад. Дар пайи ин ҳодиса 12 нафар ба ҳалокат раста, қариб 300 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. аз офати табиӣ бештар минтақаи Макао, музофоти Гуандун ва Фудзян зарар дид. ҳамчунин тӯфон сабаби обхезӣ шуд. ҳукуматрони шаҳри Чжунхай иброз медоранд, ки дар натиҷаи тӯфони мазкур 275 бинои истиқоматӣ хароб гардидааст. суръати шамол дар маркази тӯфон 145 км дар як соатро ташкил дода, мавҷҳои баҳр то 5 метр баланд шуд. тӯфон ба парвозу нишасти ҳавопаймоҳо низ халал расонд. дар робита ба ин, парвози ҳавопаймоҳо ба зиёда аз 400 хатсайр қатъ ва ё ба вақти дигар гузошта шуд. ҳаҷми зарари офати табиӣ дар ҷумҳурии халқии Хитой $1 миллиард ташкил медиҳад. кормандони хадамоти дахлдор барои бартараф намудани оқибатҳои тӯфон ва обхезӣ сафарбар шуданд. дар Либия гурӯҳҳои террористӣ ба нуқтаи гузаргоҳи назоратии хизматчиёни ҳарбӣ ҳамла карда 10 сарбоз ва 2 сокини осоиштаро ваҳшиёна сар буриданд. нуқтаи назоратии артиши миллии Либия 500 километр дур аз пойтахти кишвар шаҳри Триполи ҷойгир аст. хизматчиёни ҳарбии Либия барои дарёфт ва нобуд кардани террористон амалиёт мегузаронанд. аз сабаби идомаи нооромиҳо дар Либия гурӯҳҳои террористӣ дар ин кишвар ҷой гирифта ба минтақаҳои аҳолинишин ва низомиён ҳамла мекунанд. давлати Волгогради Федератсияи Россия сохтори беш аз 1000 ба амал омад. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷодиҳӣ беш аз 700 нафар сокинро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. теъдоди зиёди сокинонро кормандони хадамоти марбута дар марказҳои муваққатӣ ҷой карданд. алангаи оташ 150 биноро хароб кард. барои хомӯш намудани сохтори ҷангал, кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. қаблан дар шаҳри Ростови Лабидони Федератсияи Россия сохтор сар зада буд. алангаи оташ манзилҳои истиқоматие ке дар масоҳати 10 000 метри мураббаъ ҷойгир буданд хароб кард. вобаста ба ин дар шаҳри мазкур ҳолати фавқулода амал мекунад. ба гуфтаи кормандони мақомоти полис, манзилҳои истиқоматӣ қасдан оташ зада шуданд. дар дарёи Амазонка воқеъ дар миёни шаҳри Порту ди Мос ва сенатор Жозе Порфириои Бразилия киштии мусофирбар ғарқ шуд. бар асари ҳодиса 10 нафар ба ҳалокат расида, қариб 40 каси дигар бенишон гардид. кормандони хадамоти дахлдор 15 мусофирро наҷот доданд. ҳангоми ғарқ шудани киштӣ дар дохили он 70 мусофир ва ҳайати малоҳон қарор доштанд. сабабҳои ба садама дучор шудани киштии командате Рибейро дақиқ нест. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти наҷодиҳӣ барои дарёфт намудани бенишоншудагон фаъолият доранд. чанд хабари кӯтоҳ аз дохили ҷумҳурӣ. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و همکاری شریکان رشد در 4 دهه ناحیه فرخار ساختمان بنگاه‌های نوی سلامتی ادامه دارد. 45 нафар занону духтарони ҳунарманд аз шаҳру навоҳии вилояти Суғд соҳиби гранти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят гардида, минбаъд бо ин маблағ 464 нафар занони хонанишинро соҳиби касб ва ҷойи кор хоҳанд кард. дар коронҳои коркардии ғалаи вилояти Суғд истеҳсоли орд нисбат ба давраи соли гузашта 4 маротиба афзоиш ёфтааст. дар ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сохтмони як муассисаи таълимӣ иборат аз 12 симхона, 4 утоқи корӣ ва толори варзишӣ идома дошта, корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. дар идомаи хабарҳо дар шаҳри Панҷакин оқибатҳои офати табиӣ бартараф карда мешаванд. қасри фарҳанги деҳаи даҳанаи шаҳри Кӯлоб навсозӣ карда мешавад. тадбирҳо барои бемушкилӣ пасисар намудани давраи тирамоҳу зимистон дар ноҳияи Восе.